Alright guys, welcome to another brand new video. So guys, pinang anarni ding ben videos na mestemar me pinan lo, lapen pini bagai apor ke mechi long thusi pini reaction video man thulo, bake otto wala polon sinang itum han reaction ang potlang po. Kasi pini labang so a channel long nang litin nang si ke bang cheng lang bulat ang de. Subscribe ikon, lapen bell icon sini press ikon, labsana video nang litum han si ke long monje fan. Lapen Jong sila bang so video lang mesan bulan ang share ikta lapen ang itu majer pizir po hans temel bang so channel lapan patang ikta lapen subscribe ikta to tang de pinia video mangle mancing pilan. Alright guys, tôi đang nghe video bằng lại thật là một thịt lần này. One, okay. Nuclear Film Production. Video lang may pigi. Special thanks Sri Rup Singh Teron, EM in charge Art and Cultural Fishery. Producer Sarlong Clar Milik. Oh wow. Razi Milik Auto Tempo. Singer Razi Milik and Santiso. Outstanding. Alun bang argument kan lo? Wow, outstanding bro. Ikan malang may pigan lo. Wow. Alright guys, labang sulun mangilang may pigan lo. Ikan hadi, ikan malang may pigan lo. Lapan alun semer may pigan lo. Ikan pen alun malay pachiton tek pigan lo labang sulun magke. Ang mesen lo. Yes, aku lagi MA pas bes nami government sakuri long ni hajit terang mudi di las lebang sulun mga las sofansi si marp na lebang so ang dingod bangke. Wow. Kacau baik ya lah ya namanya. Cilon pik lah sudah. Main ni adi cilon pik kan lah. Ada setelah meeting kan lah.
Betul cilon tak? Tempo cubek jot sita me thang tate la hello ne tempo editing lah pen langsung lah choreographer dan dah take pikan lo. auto tempo ne auto tempo da da dundri mane auto tempo da dundri mane auto tempo da dundri ma Có anh cái bay mà nhiều. Cho bay cái bay mà nhiều pak kroy dia lah non mang kan. Co-producer Jagirson. Lah pun ni dia lagi. Auto tempo. Alright, lamang sa video yung sinang tim lang misin pula tang like na lapan subscribe na lamang sa channel lang lapan nang litum yung sinon lamang so channel lang kibang cheng lang pula tang subscribe di wek ha. Lah nang bonga channel ma di ha nang bonga channel kan gi answer yang sang na po nang ko.